Tuchokere na rugono rwa Kieba aria arito baire baria batere uturo bwao nyuma ya kunywa ethanol ni bathikina rwa nturene ya Ntuibu na aria ituria Kieba rikunikirite itura riu. Ana baba banywire ethanol eji na bangi na aria bonokete na gututirwa sibitari-ini mwanya mwanya. Kieba na kithikiro muthenya we munthikira tinda ntura cia Karigini Ntuibu na ntura Muturi kiri wandi ya Muthambi gicigo mbunge kia Mara. Praise God. Mathikoni ma muritwa Kelvin Mwenda na Lewis Murimi barabara aritwa bakirachi gia form 4 kiri cukuri ya Karigini secondary. Baraba kwirikana igututiga nyuma ya kunywa ithano kiri cukuru enu biumia bika ibithiru. Ananiambia anti, nikimaliza shule ningependa kuwa fundi na ningependa kutengeneza vitu vile ambavyo hata watu watafurahia Kenya mzima. Yeye hakuwa na maono ya hapa Tharaka-Nithi. Kwithikira guku kuraringithia tiga turi banture nunkinya aria bantu kiathoni giki. Alikuwa pale nyumbani alikuwa anasema mimi nitakuwa mwanajeshi. Haleluya. Na ukienda pale ametengeneza hata gym alikuwa anainua. Haleluya. Anasema ya kwamba nikimaliza shule nitafanya hii kazi. Alikuwa hata ameziandaa sana. Mathiko mama marajigwa na thirikari bari ogondi sisi wa Muthambi Esther Mwaura arabarutite mataro mwanya mwanya. Mzazi, elekeza mtoto wako kwa ile njia unaofaa, na wakati atakuondokea, hata akikuondokea aende Amerika, aende Mombasa, atakuwa nakumbuka ile kitu ulikuwa unamwambia. Riu ni kankabwira antu betu kwina mwaria unkenirie muno auga akamake sure wena bangi bakamake sure nteto ino itacokereka kairi. Si ni kweli? Twikire mutumu gituro nuntu isa sada afia nuntu anogubwe gujaga tukirana ati kuri na aria iguru ni kukwega ningwisiria referendum wekeja baraba kwenda kuri ntongoretie kuga no nimbi karende-ini amarina nititwingia tiga tongoria ba thirikari nene baririo gonkinya tongoria baringicia cha arabarutite mataro kiri aciari arimo na nkinya nthuke imbithi wa baba mwana le musiari antonde wiye wena mwana gintu kya wiji dangerous ta chemicals ndawa na kila gintu tugasiga very safely kendo mwana nalingana nyondo kalingana jiga ezi tukio kitu tumenyerania na beto pia kwa wenko laumu lakini tugateka measures sio ndio precautions rogwati kwa bomba kumenyerana beto tukamenyera otontu akawaide tola ni rimwe hii ni kitungumu ninkumenya no ntumumu ona kire ajiari kire ana babati kwa baskuru babalari balandomaga na ana babeto na wote lakini ngai noe kwa museso no ntonoe auga noe mwene tioti akayuka jiona banene ona banini ona bakolo na bonde bonde. Kwa hivyo nataka kusema pole kwa watu wa Karigini na watu wa Muthambi wote. Number 2 Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Mateni Mwambi.